Mau di mana ini kita nyari duitnya? Lah nyelukan naik baik. Terus jok baik di jualan. Pasti aja lemah lewat. Tenang duit nah. Siap. Siap. Aing main di situ baik. Itu ada orang tuh. Aja. Siap-siapnya. Ya, cepet. Kode. Siap. Jangan sekali. Aduh, si orang pakai acara jatuh segala lagi. Oke, Bang, gaskan. Sana tahu. Diajak jalan-jalan. Duh, si Arok make ngerjain gua segala lagi. Make acara nangkel di motor segala lagi. Rok, tungguin gua. Salah siap teman siapa nangkel. Coba kira si langit. Poin itu salah lagi. Kemana temen gua kemana? Duh, kan hilang. Tolol sia, babaturan sia nu naik ke motor aing. Salah sia. Lu make acara berantem segala lagi. Mendingan lu bantuin gua deh nyari temen gua daripada lu sama gua mau dilaporin polisi. Alah Lupin, hendak dilaporkan polisi mendingan orang jangan deh yuk. Ayo. Dasar orang bodoh disuruh nyari mau aja. Ih, lumayan juga nih motor. Balik aja lah. Cara rapi lah aing ngundang nage calana kala lotor mana calana hijrong asa nama penting aing mau make calana ya. Fit, siapa kamari dicari kanan kita motor sia leungit. Kumaha aing teh dicari kanan, aing ge sampai digebugan, diusir kumaha aing aja aing hes di mana ya? Digigirkeun imah aing. Di mana? Digigirkeun imah aing di kana mbek. Tolol sia. Sia teh sia ngomong tolol ka aing cabok sia poin. Woi, apa sih sekarang? Karnaon kudu orang keur ngomongkeun motor si Fitri anu leungit. Motor. Fit, benar motor sia leungit. Ya motor aing leungit jadi caritana kieu. Kan aing keur naik motor, haja jerah mengajikan. Jadi nempel di motor aing kecang-cang. Sana naon?
Gus ulah ribut bae keur kamari ge aing cara real jasa aing nolongan jelema malah aing nu ditarik. Aja sih aku mata mantas ditarik. Atuh aing ragak, baju aing kotor, celana aing kotor, geus meta celana hijina, aing keur penting katirisan es teu make celana. Emang geus sama geus biasa iya, es teu pernah make celana. Arab jada sia merenang teh es teu make celana. Sia ngaributkan teu make celana bae, aing ge nu tiap penting teu make celana cicing bae. Pit atuh sia mah geus biasa iya, teu pernah make celana 11 12 jeung toke. Wah, ini orang bakal tahu nih kalau misalnya gue yang maling motor. Gue harus gimana nih? Apa gue lari aja ya? Siap, itu banget biasa langsung kalelewe aing. Tahu sih. Tolol siapa gue yang ngalalang ke danu nyokot motor aing tuh malingna. Apa? Lu nuduh gue maling motor? Seorang kali lu. Ya kali, anak orang kaya gue maling motor. Gak mungkin banget. Mau lu gue laporin polisi. Alah siapa tak dilaporkan polisi. Alah Resta, aing mah tempat kaya. Nyana ngomongan nu keur kamari polisi malulu. Heeh, Pet, aing karek inget ngana nu malingna. Siapa dia? Tahun sih nu naik. Sia. Ye, aing menang. Bayar sia duit 10.000. Ah, gitu nunya. Kan aing malah mere di sana ananya. Nyara lain anu keur kamari tarik aing sampai ke ragatnya. Woi, siang lo mabur. Naik. Cokot, aing bisa. Ampun. Mana tuh duit aing kedengan? Oi, ampun. Di, telan mau pulang sianya tuh. Harum jadah aing digawean deui bae. Setelah aing mau budak deui cara rapi celana aing bersih kene, sin kotor deui.